Aya, good. Thank you githina mbere na kwirorera Inoro TV. Gwethaga rwimbo ru rwa Paul Mwai rwihoinaga kakoria Ngai atuhonokie kuma kwa ngomi. Na ndiramenya uria rwitagwo. Mwiroreri ungikona wi rwimbo ru uria rwitagwo no nyende muno ndiruthikiririe. Thank you muno. Rucine ruru nitukurite twina Dr. Paul Kibicho na turari uhoro wa economic models, uhoro wa gutongia bũrũri kana guthenia bũrũri. Ni mundu utaukirwo muno ni maundu megie besha, megie kuramata indo, megie kuramata utonga. Ti mugani muno guku studio na ni mundu mwendete muno hindi iria oka ni undu wa maundu maria okaga agacira. Ugenda gutarwo uhoro wigie besha, ugenda gutarwo uhoro wigie kuigirira kana kuigithia. Dr. Paul Kibicho, CEO wa Panorama, ni mwe wa andu aria maheaga mundu motaro shararuku atekuhithirira guku studio na ni qualified by experience. My friend, my brother, Dr. Paul Kibicho, geitheka na karibu sana. Thank you muno bwana Kamau. Niambe gucokeria ngatho cia mwanya. Na njokerie media services ngatho cia mwanya na shule na yanyu Inoro TV. Ndokira kuria ngithondekagirwo njuiri wetagwo Samkan. Ni mwanake uria hano akiona njuiri no rehana noti yake rangi ni riri wa besha etagwo Mr. Dani. Na ungehenda ike muno ngũgeithie tondu agithiro ni ciana kama nyambe ciana cia kundu gwitagwo Little Angel Center, ciana 53 cia ndigwa cia kwirwo ni aciari na Mr. and Mrs. Gichoki manager ngũgeithie na ni makwendete muno mundu gwitwo kama uri mwende ndari mathiko shoes de maitho Anthony Maina wa Githinji kwa muhurukirie kuria ruri Muthunguma na mufea uria wahunjirie ndimucokerie ngatho muno Muthumbi to ni ahunjirie wega muno na makinjira ndoka ngũgeithie ni makwendete muno Kamau na makira mwathani ungikinya miaka 170 imutha atiri undu ucio no wa magegania atirire ati mathiko ma Anthony maitho Anthony Maina Githinji uri na no ta hema ithe ithe wa Anthony Maina uri na no ta hema arahurukira miaka 96 aratigitie na ndinge igana na ndake na ngikira andu to ndahirwo ka no nginya ngiheo kanyanjari tondu wake ndwetagwo Inoro TV eno TV yahithetie ngumo ta rwimbo rwa Ndemethio ngacokia ngatho cia mwanya. Karibu sana. Asante. Tahe horo mwarimu. Riu ni ukiguite ni kuri na mendekithia maingi muno ma uria mawira mangithondekwo uria tungiara huro tonga wa bũrũri na maundu ma muthemba ucio o kambe kiendekithia maundu ma tukwaria siasa na twarie besha gugoka uhoro wigi bottom up tugaerwa gan Trickle-Down na ngaki no atukania riu Trickle-Down ni model wemwe bottom up ringi tatore atiriri kuringana na utauku waku ri reka tuke nyandike mwena uyu bottom up ndirenda kumita uria ndaiguretwo ni tu bottom up aya nene ungi mwena utwari riu tatore ni cirauga atia nyambe ngwire Kamau thengio ni kunyita ugeni nie ndigwiraga ndi muthomi guikara kirathi miaka na nuthuo makindu gitagwo economics na ureke ngwire ngambire gitagwo microeconomics macroeconomics ngeka economic analysis na ngeka econometrics cikiongo giki kuria andu maraina rwimbo matararumenya na riu ni ndakaraga muno ndu business to professionals andu ni matigirwo wira wao ndoka gukureke uhoji tondu kiu nikio thomeire no tijuke njikarire gitikiria giaku na ndikiwi ureke gũtarĩria uhoro wake ndwitagwo na nyambe ngwire mbere ya maundu mothe bwana Kamau gutiramakania mukugo uhoro wa economic models iriko can trickle down, can bottoms up. It is all useless. Agikorwo nyambe ngwire ciugo ici agikorwo muthingi uria go support economic model wero is sufficient. Korwo makinya harigatha mundu ore hatha tuike wa guteithika tondu wa process yo gukorwo ehana oguo ri ni ri faida yao na hathara yao kugo ni utonga kuma na iguru uikurukite na gukuthi nigetha ukinyire mundu wa kawaida mwitaga Wanjiku na ndiye kana mwa patent kiugo kiwale matumagira kiugo Wanjiku if I was called Wanjiku I could have actually taken a legal kindu gitagwo legal redress why not. So what happens bwana Kamau ni atiriri na ndirigwa nyambe ngwire na githu na kiugo kihuthu economic models it's a matter of semantics. In fact ona tika kugo utire bottom up ni oguguthomithia thaici ndakwira Trickle-Down ni kula mbeca cikiuma na guku iguru gwa thirikari ciokete na guku thirira ikinyira mundu uri haria thi na kiona ugohoro wa bottom up kwa bata ni kuga atiriri ni utonga ume na guku thi wa batirite no nyambe nguria tire bwana Kamau devolution ni ki devolution ni kuruta utonga thini wa central government ka national government oikuruke okinyere mundu etagwo Wanjiku haria thi kugo as we speak about bottom up no language tau no ndingioka hanjuge mboga itagwo na githungu cabbage
kwa Kiswahili ni nini? Mboga. Si ni mboga. Ungigira kindu gitagwo botanical name etagwo Brassica oryzae capitata. No ndario horo wa mboga ni randigio kahangwire ati potatoes waru na githungu ni potatoes no githweri ni viazi waingira thiini wa uthomire etagwo ipomeo batatas wanyita twario undu umwe no nigetha kugia na kiwave gya gutuma andu maigweta kuri undu mugeni woka ri notagwo kau na Biblia yandikwo na French no Genesis kiambiriria no kiambiriria koguo ri ni kuga ati bottom up mawe na mada kuga ati ati ni gukiria andu ya mena guku thi nigetha magie na mbeca nigetha ikinye kura rugongo ciabatina gukurugongo riu tugarurire kuma rugongo uikuruka riu reke ngwire undu umwe bwana Kamau ta muthomi na ningenaga toni uricognize githomo giki no ke kuricognize na ingino ningenaga toni umenyaga ndathire kirathi guthoma na ndiagwire na guti mundu ra break record yakwa ndathomagira na ti ucuru wekirirwo kiongo giki ni kindu gitagwo knowledge ita ciugo ici Kamau wambe uria atiriri thirikari na huru nire uweso fund nire youth fund ugae ni kuri youth fund nende ciguite thirikari na huru nigeretie ina funds ni nyingi muno bwana Kamau ni cia guteithia ki ndakwira undu mwe bwana Kamau umuthi ungenda guteithia andu tauni ndi mwalimu naguo ndirari guthomithia na uku ndirari Nyeri na Kiruguya ungenda na ndwagithiro ni CEO wa Sako witagwo All In Sako ndagaitheka Mr. John Gathige akenagio nawe watumire tamenya nawe watumire akamenya gacogeria ngai aroko matuko maingi so nyambe guteithia ha Kamau tugi atiriri nigetha gutwike mundu ule twaji kune ateithika kuma na thi twambatirite ri wa muhe hoti uriku nyambe ngoni na tuthukitie economy to no ugenetie muno tari ungirora Kiambu kwanyu ri guku Kiambu ino ri haha ri ni nyumba murakunula ni nyumba irakunuka gwo gukunuka kuria kungiarimirwo ri nigetha twambe tuurie atiriri pira cire guteithia economy ino ya bottom up ni iriku niki bũrũri wa Kenya ohetwo nigetha hote gu sustain economy so what is the fundamental movers ya economy tuge ni agriculture so the first one is agriculture so mundu ngioka ukira horo wa bottom up ni abe address kigo agriculture murimi wetagwo Kamau wa kangethe gavana for tutari budget ri aguteithika atia kuria magumu nigetha kiria kuragia gikure muno na kione thoko so the first thing that you address pira na bwan ni mwambe mu appreciate na recognize niki kimuvaga economy yanyu ni agriculture ni mwaka nyumba guku Kiambu mwihuria nyumba wothe guku no nyumba muratiraga mugunda buroti maguta mukirenga mugicayagia that's a very bad poor lad policy ave na ndo ukinya ria makoragwo thini wa thirikari majigwe na ni kama undu ni thiete ni mabũrũri maingi ndirari Morocco Marrakesh what they do is this kama una unyita na ndegu atondu kuri andu mathiete na ngena gukithita uthikiririe muno ni ruhani ukandika na muthenya umwe na thirikari yake hewira ni gacokia ngatho ndiuruta na capacity ndwikite empowered ndeithia andu listen to this mathia magacaria mugunda handu hamwe macaria mugunda maka provide services thitima mai gas mwikagirwo gas na pipes mugacoka mukaheyo gwa kurima migunda yothe ni mukaigananio migunda mundu na ika 5 koguo mumaga gatura mugathie kurima na inyuo guku Kiambu kahwa ni mwamunyire so mugathondeka foreign exchange na mukiari uhoro wa bottom up economy ya gukuria Wanjikuri ni mwambete ko address kira kigituma Wanjikuru okire so agriculture is number 1 so talk agriculture involve kido itagwo dairy farming uhoro wa iria ukihoro wa kahua ukihoro wa majani ukihoro wa beniko ukihoro wa kira githe tukoragwo na kio kiothe tulimaga then ntoba ku identify kira twikaga twateithia murimi wa ng'ombe na njira iriku murimi wa ng'ombe ni kubateithia thini wa tondu wa devolution president witu ndi mucokerie ngatho muno bwana Kamau na nigua waihura akiuga ni mbeca cigana iheanitwo thini wa county governments kuma ciokire no thina natiriri bwana Kamau cia kinya kuya counties ireka atia turona mundu rari mumocu arathi na helicopter mundu rari mumocu na nyumba cia ngorofa guku na nigo address issue ya corruption ibuthe bwana Kamau nigetha gwire horo wa bottom up kiri horo wa bottom up ri mwambe meuria atiriri have you tamed the corruption coke tuuria atiriri ruru ya judiciary rapuri so tugo horo wa kirimo agriculture value addition wekera kindu cha value addition tikuruta kuheke niko ta kuheriri kindu kigena thogora mwega wakorwo ni iria ri to kurehagira andu iria manywe iria ni kuri kindu gitagwo kirimo ni kuri kindu gitagwo ni kuri maundu maingi muno iria rurigiteithia murimi nigetha rigakinyira mundu consumer wana hari rikorwo ndehete murimi kindu gitagwo mbeca ciuke muhuko-ini so bottom up ndi twika bottom up na kanua bottom up ndi twika bottom up na ku address the key pillars ile imuvaga economy itu na economy itu bwana kama ude muvagwo ni kindu kigeta kwira ni agriculture
Number 2 ni andu ari kumahetwo wira wa ku manage the pillar number 1 ya agriculture tondu ni tukiaria ha bwana kama utaugaga kilimo ndicio uti wa mugongo wa Kenya. It is the backbone of Kenya's economy. Utiro ndungi murika mutirithie Kongo mukagire kuria kuri thahabu na indo iria kwao kuti kwanyu kwa kuti kwanyu na nikio njiraga neighbor mundu na nyumba ya gorofa twendine yaku ni ya nyeki kenio ni yaku ya nyeki ndu kuni kuo komaga ya neighbor ya gorofa tikuo komaga aba mururie ta bururi wa Kenya atiriri niki ngai aturathime tuna maundu manene muno bwana Kamau. So nego coka gwira ndungi no ndapa ukuria ni andu ari kuya mandikitwo twandikite mundu rone bari ya Kibicho ti tondu wa competencies yake ndakura ko ihenya ria gutengerwo ritengeragwo na corruption ri ndungikona andu ya matengeraga ku no ihenya ni maguru matengeraga mundu akoneka uri ratengera ri hau ni hamwathani arengagira andu ingi maguru twandikite andu aria matari competent thiini wa industries itu bwana Kamau na nikionaga mistakes hari kindu gitagwo na guthomithia githomo kia Japan gitagwo Kaizen philosophy TQM total quality management. Kaizen philosophy ni kuwa ni continuous improvement. Ona muthe bwana Kamau wa health minister wa agriculture ri no nginya the appointing authority akwe kindu gitagwo targets ungimakirwo kia tumenyaga cukuru ira perform atia tumenyaga cukuru ira perform na ciana cia produce make it atia na wa health minister of agriculture ri how far have you moved agriculture kuma haria yari to this point wakigejwo na not your tore ni toka handu hangi oboro gameka maundu no ahutia ngoro ahutia haria bini uhoro ati wa bottom up ndakora ni kama unide muthomi na tigwitia na gwiraga ni have no apologies kuga thini wa Inolo TV ira ona 1 million kenda ngiugo uguo. I understand everything economically kama na niti guka gutindikirira ta huru borogu nethe twende ngombe thara. Listen to this kwamba gutiga gutheka tuthie kone kwa kanini kega for example kieni tauni murekire nyamu itagwo census census murekaga gwika atia mukaga guturia ciuria cia ki census I call mutra consume that particular information. Information is never power until it is put into use. Kuja no nyita ciugo mukaga information is power mugakinya hau. That is what we call power. That is what we call utter hogwash. Listen to this. Information is power if it is put into use. The purpose of census, there I go to that 20 million if F4. There I go to that really. Out of this demographics. Hari ya dwayari. Gatakati kamu wako mwekinya miaka 25 ri. Tuena ciana ciganona. Na iyo tutaguthoma ri. Ni cigakinya githomo gikiro giki gia githomo. Ndo ayo na degree cigana ciake. Ndo ayo kana inde TV yake. Ndo ayo kana inde internet yake. Ndayo kana igwiriro na ciari yake ndoragio nigetha information hiyo itweke processed nigetha teithie bũrũri thĩinĩ wa kĩndũ gĩtagwo economic planning. Ndamba ukwira horo wa agriculture ndakwira horo wa farming horo wa guthondeka mukurimo wa beniko mukurimo wa majani ta ũrĩigua majani magũkonyo marakonywo niki. It is because there is no value for money for the farmer. Urakora farmer tũbatiĩ kũria tĩrĩ Kamau nigetha mukurimo wetagwo wa majani ateithike ri turamurutira fertilizer ko turamwenderia bei iriku twina extension officers aguthii kumwira ora maku manage nigetha ma space majani mao meke pruning ria kwagirire nigetha bũrũri ukona mbeca. Ningi who are the players in the industry ni aya marathaka thiini wa ida who are the ni aya makoragwo makimanage kindu gitagwo farming thiini wa Kenya. What interest do they have? Aya ni ukugete atiriri Kibicho ni ukugete horo wa funds ile ciana korwo ku ni ukugwetete women ni wagweta youth fund wagweta na people with disability ni citeithĩtie cio ukite ora nyendaga we ngwiraga we ndukwevatara online niguo ngwiraga kuvatara kuingira ka ngidi na miaka 5 na PhD Kamau ya mundu mangi ngukwira ndakwira kira gitumaga guthuke bwana Kamau mbeca icio cia rutwo ri do we have what we call monitoring and devolution policy in place tondu Kamau ndugituika no anengera nake milioni 100 rimwe no nginya ukinengera mbere ya kunengera nake milioni 100 rimwe ri amba wete andu semina na njitwo thomithie na ndihwo toniria githomithirio ni Mother Teresa under the philosophy of philanthropy. Kugo kama uri anake mbere ya kunengerwo mbeca maria ukiari horo wa economic models na nyambe gwira horo wa economic models hari andu metagwo theke hari kindu gitagwo Keynesian theory cio ndigo guthomithia na mundu etagwo Mr. Adam Smith the father of economics na hari kindu gitagwo theoretical economic model na empirical economic model icio no gatithio kiandika icio lu icio ne data cia to krea kahote so gwira kuga atiriri wanjuri horo wa youth fund nyambe gwe example nyambe gwira intention ya thirikari ni very good na gutiri horo wa kindu gitagwo bottom up. That is one of the aspect of bottom up ni ku identify youth cito na potential iria mena cio na githomo kiria mena kio na skills iria mena cio nigetha mateithike no ndungiji kubaba kumanengera mbeca kiria gitumaga bũrũri ũyũ ituthuke Kamau ri tunengagira andu thimu teno ino ni thimu ya goro muno gucana na miona no endire kuhuthia ici tingi guku kwanyu thimu ino ri yukana kindu gitagwo users manual ndungithie kuforce thimu ino tabita guthoma users manual similarly ndungithie guita milioni 200 kana bilioni ngima utabita guthomithia andu kamera
kwera these are the do's, these are the don'ts. Na nigetha matwiki ya gukinya hauri bendaga wa mbere ni mundu uri kura mathomithia competencies yake ihana atia ari hau tondu wa gukorwo ari politically correct kana ari hau because of meritocracy. If you understand what I mean by meritocracy. Are you competent? Uri hau tondu ya competent. So bese icio cia heanwo ri ni kubatie kwena kindu tagwo monitoring and evaluation phase 1, phase 2, phase 3. Thirikari ikamba guikara thi break nikio mubira thia half time. Mubira nduthiaga half time tondu andu matingiraka mathatu wendi no mathake no thiaga half time nigetha mukorania atiriri twagire gukinyaniria the objectives niki na nikio njugire kinya akori minister kama una ndego ngimenya president ni atuonaga akoro no aheo industry kiria ministry ya tourism urehete ageni igana nigetha ukinye tamu ino ya mbere ri warihiria ageni milioni imwe riu moka magana mugwanja niki justify kware mone ku justify inoka andu reingi na gukunja toke wa kindu tago kire women fund iyo ni ona iwa ada mari na philosophy no kana ina muno turamita ino ya kuhaipu andu ni kuhaipu andu by the way ni goderaga andu ni njira ya kuhaipu andu ni undu matatu ndo were akakora gitofauti matatu no were ya githaka no kiria kimwe no iria mwene mutitu racenjio kigwire bwana kama atimia itu ni mahetwo kindu itagwo women fund no twa ciathie kuure oiguaga atia ni ndiroka haria ngukuhutiria horo bottoms up na nigetha ngwire by the end of the day tungiaga gwiciria it will be what we call superiors movement. Superiors movement what is zero itagwo na githungu mace andika kiugo mace ikurukitie M A Z E you got maximum activity zero effect. Maximum activity zero effect. Maximum activity zero effect. What does that one mean? The government of His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta is perfect in terms of devolution. Ni matumagirwo besha na ona iwa magavana makinegena ri ona o governors ni mafati they should be held to account. Ni mwana yo billion nyanya mweka ate nacio muthia kugura ngangari age muthia kagete tole tukaigua governor mundu ari muthia na mishita no kareni ona to ugakinyo horo wa pira ya judiciary. Listen to this come out. Yes. Gutira makani horo wa kindu gitagwo bottoms up. I call to tiko address leakage ya resources cia bũrũri. All what we are doing ni kuhaka ngwiragi gukiuraga. Leakage ni kugata corruption okay. Tuthomaga the auditor general thini wa bũrũri uyu witu wetagwo madam Gathungu gutira kindu wetagwo Dr. Ouko ndagithire aturaga mbeca ici ni ciora togo turatwinagirwo rwimbo rwa mbeca ici ni ciora kinya Kamau reke ngurie kia gutakoretwo na thomi bũrũri uyu wa Kenya mamenyaga ati gutwaga kwina thina kuma 1963 mutule mukaga na fashion yo miaka 5 ngoka na ka fashion gatagate ithia wanjiku we address corruption na itwo corruption as it were andu macenjirie kigo corruption kinya mundu wina kalamu hujia augaga ni gucora twacorire na gucora hiko ni kuhiukia ng'ombe runyondo. So the best thing that we need to do kufatawika kama una corruption fights back doesn't matter kefatawa judiciary ririku. Let me tell you bwana Kamau you ugiona na waheo tauno no hairo gukoragwo guko githamaga kinya ngogoyo it is because you are equal to the task. Twina a very able judge wa Supreme Court Madam Martha Koome. Let me tell you bwana Kamau kiria githukaga ni riri na ndira guka gutukia rihoro wa bottoms up toni juni kujuria ciuria icio twina andu mayite mbeca bũrũri uyu witu wa Kenya kama wengi muno na the records are there to show na niga kwenda kwa dano na fiu ngari what dano na Kamau mandikwo position of leadership mundu athiaga na ngari ageta thuri manywa cai moke matindike betri etangicaji we mure na ngari 10 mucie na ndiraigwa wa invite mundu etagwo wa Mbogongo Njiri na njokeri wa Mbogongo Njiri ngatho shana he's my MP in Nyeri town constituency na gucokeri ngatho bwana Kamoto ni wamuhire kindu etagwo justice we ni mundu we ni thomera kindu etagwo the maxims of equity. He who comes to equity must come with clean hands. Ujoyaga aja ukana dina vere jokushokeri galo na njira wa Mbogo kindu arangenirie muno ira wa mwita na ndege ni gutwika mundu just Mr. Kamau ya rokurathima na hoda wetaga ni balanced na ni jugwa kinya rimwe andu maikuria oregeta gutwitira mundu ni kirundo na weta mubuge wa manya tadirake muno ugeta mubuge wa runyeje cio mukuri no gikena muno. In fact like tu you are one of the most we gainwa gakuririkana wa Mbogo araugire atiri na niguo ndoririe na niguo guko kiugo gikio Kamau kai munyamo uyu wetagwo corruption ulalaga matuinde gwa shaitani ndocio no gwa shaitani ti kwa mwathani corruption ti yakwa Ngai kai munyamo uyu ulalaga urokaga kiroko tukerwo o muthenya billions ici ni ciaiwo kai gutari magoti awina kai tuli state hana ate we have the judiciary. The problem is uwabe onyita haha na uwabe onyita cigo cijuga na githungu andu magatheka the product
is as good as the process that produced it. Product ino yathi mwino rona hahari ni thaka ugue hana tondu process ira yamithondekire yari thaka na yamenya one goka moko-ini ma Kibicho na yari allergy indo thuku. Similarly, yes, aikoro mwandika police officers kana prosecutors matari competent enough matikahota kurugama thiini wa igoti matikahota kuprove beyond what we call a shadow of doubts mahota ko prove ati kama une ire besha na kiona akaigi macira mathiaga makorera tugatwatwira guhoro wa ngano cia besha so on a bottom up ire thaka ure murauga uhoro wati wa gũkũria wa njiko yambe ngwire Kamau ndungithie fengi umuthi gwitia besha Kamau utae na kanyamu ga gukuonania we uriu tondu fengi interest yayo ri onekeda gukuhe besha ri no nginya secure besha cia ndo ya maigaga guku depositors so ugiuka kunjira uhoro wa kindu gitagwa ati nimukuta 30 billion shillings munengere andu ri muratumira parameters ire kunigetha mundu ucio gatuika na gukinyira besha icio ni watho ri do we have njoke njurie Kamau atiriri Kenya raciarirwo last year kana last year but 2 kana Kenya raciarirwo mwaka wa 1990 Kenya koretwo kuma 1963 na mathina ma tuinaga ningukwira tukihoro wa ciugo ingi mundu etagwo Gacuri ndimucokerie ngatho Francis Gacuri ukaga kula kirerembe ngoragwo David Kinito ni ndiumaga mitambo-ini to ndakwira mundu etagwo Dani wa Sam Dauma Sam Kandauma ndatiga TV yao nimekirire nguru ona guoka matangatho maikuona matakwirwo nimenda kuona makwirwo matingikiuma station iyo ngwire bwana Kamau mundu etagwo Dede Njoro hari ciugo ngiria kiuga atiriri na makompita kana mundu etagwo hari Dede Njoro na Jeremia Kioni na Dr. Steve Gachie ngoragwo very keen mundu etagwo Professor Steve Gachie thomithagio nake actually we teach together with him at the university thomithagio ithuĩ andũ gũkũ university gwaka meciria na nitũrakaraga mũno tuna twathomithia product igacoka igathiĩ gũkoma nĩ ta ngari ĩrĩ na injini kamwe yaikara nyũmba akiuria Dede Njoro Gachie akiuga atĩrĩ Professor Steve Gachie ati economy ri kira kimuvaga economy ri ni uhoro wa ku make sure ni kwagia na consumption indo iria atumiro ni cia consume nake Dede Njoro yuka muheshimu wake ukana thio ria kuga atiriri no nginya kwambe kugia na production na ni ngoria atiriri for consumption to be there it's obvious production must be there kuguo ri production na consumption ri they are hipped at the joint anyita internedio hayo ngoria atiriri bwana Kamau I can't together to move economy no from bottom to up le ngoria kiuria kihuthu bwana Kamau niki gigutuma tugie na matubi maku ma Uganda moke na ciringi 10 tondu factors of production cia kwao ire thi muno goko gwitu ire iguru nyambe ngoria do we live in an island we don't live in an island we have what we call FDI foreign direct investment niki kigucagiriria andu acio mumana gukunja bwana Kamau magoka kuiga nigetha moke tondu maige mukio tondu ndaiguire hawai kuri na debate ndikwenda kumigweta muno ati kiganda kia miciga kiandikite andu 100 njino iguaga na twatumirire bilioni 4 tukire mwathani no mega ndikwenda kuigera inio muno ni njino kunjuria kiuria kiu reke micokio haria tuma Kamau ni ungienda anakitu muone mawira muthenya wa muthi ri nike China there 1.372 billion people na gutiri utari wira ona tiga wira ndore kengo he horo ici thimu na cithondekagwo ici ri technology maundu mothe matumagwo China kuria kwina cheap labor na gwatuma guku kwina cheap labor tondu na ikio muhota kuria nyau na ngurwe na nugu na kila kitu tondu nywe guku ni muri luxury ya indo Ngai ni amurathimite mathia magacia kwina kindu gitagwo cheap labor ni kuga atiriri kuria marahota kuona one factor of production ni labor marihe mundu wa wira kabonyite ha Kamau ndiramakire muno githoma ngathiti ya ira ati Kenya Power ere on the red they have even borrowed hadhara na CEO arari sign ona kwa ingera mundu ungi nyambe ngurie Kamau atiriri ngwenda guthomithia agikorwo factors of production are not favorable in Kenya na Uganda ni favorable na Rwanda ni favorable ku ni kuiganda igutwarwo so bottom up no nyita ha Kamau ni kuga atiriri tuyuria atiriri andu itu ta ithuĩ ta bũrũri wa Kenya ri ni undu riku tureka ungituma aria mai na iganda mume na kuko moke guku moke maigirire ukiambia guithie nyamu ino na ni ngurie iragũithio na kinya mishara ndrerehira irareka kwirehira mishara ni kina onyumba ni irekirwo thitima o muthenya guku ni uratumira thitima nyingi murehaga billion cia millions guku na gwakwa muci no ndiratumira kwa andu aria angi management corruption ni andu ari tondu Kenya ni mwagire gwika kindu gitagwo kiria mundu etagwo Wambugu njia ruga guku lifestyle audit na riria mugeka lifestyle audit Kamau na maonire mundu wa guku Mombasa ugithoma news gurumagira takireka no kuma Genesis kinya kuguodirio mundu uri Mombasa agaka nyumba cia gukinyo bilioni 1 na mushara wake ni 283 ni ta ukarigwa atiri bwana Kamau kia athia kuga akadabura mbeca igoka gwake kenia ngoragwo ndikiri mwata Kibicho ndiregia na ngari haku igwetera unjikire 500 na githomo iki giothe nakio
na ndingiona mbeca to ndire ndaia riu Kenya ntwagirwo rifaire mikora so corruption is enemy number 1 okay gwa kinyara maroka kuma na gukuja foreign direct investors moka magetio kindu itagwo kickback. This is what we call the bureaucracies. Mr. Max Weber, which is a very bad philosophy. Max Weber ni wekira mifango meigigiria nyingi nitima mweke atika kunukudakaria bad policies registration policies gako ire joru muno kamau na twina andu bunge athomu muno no makinya ko andu makoraga ni magutari mariganayo ni mathina mawaji ko rundu ukatambe twiniro wega muno hingo ya campaign tugeithagia twe hamwe na inywe makumukeria muko ndiredi andu ni guthie YouTube ni yakwa Dr. Paul Kibicho YouTube ndiredi andu na udekere kamau nie muheshimiwa ne agoka ni arie na ni arie okiarie no ni ngombere eheaga iria kuma January kinya December dikomitiga na iria eheage mukamo gaguthikiririe tondu woka we uka ungenie nguhe wira rio gakinya magutaini yo kareka okinuthu kinoru ndukarika na Kibicho umiria kiheaniriwa. So what we mean by kamau tukihorwa bottoms up ndiri ndamba ukira murimi ya biarorwo wako ni murimi wa majani ri ni andu ari mena interest ya murimi kana mothi Mombasa maikare kura witagwo auction mariage indo makiriaga maikomaga mikawa magekagwo masaji ikonyo kumororo tario magatwa thino ithi tukiuma magatigwo gukwa makerohirio muoyo. You see what you do na bwan wajiko na majigwe na jokerie Royal Media gatho cia manya na gucokerie gatho kama una ngai agaturika na muthenya omwe mamwe akoni uri maga majani ri interest yaku ni kuga ni ukagira kiroko kaurirwo ni mbura uri unengeretwo jukumu ya gukwenderia macani ri ni aragwiciria. Do you have a marketing team aggressive enough ya guthii gucaria thogora wa majani maya thoko do you have an aggressive time uroni iria rigitwo gukwa nyunya ndaro ndehagwo guikare gomera iria mucoke mukini na miaka iri gutire irio guku reke ngurie bwana kama ne guthumbure kiongo uambe nyite tugire tutiriga goiteiria kitogo hau ni tukona itomi na tuona itomi tondu gwiraga umuthi ungithie kumenya ungikorwo uri muthomi ta Kibicho uge uguthie gutalami shuva ya mikeve ya remis ire aratumirwo nigetha amenye ura ng'ombe irakamwo Kenya ni urite tondu ti remis ti ng'ombe ikamaga ni moto hakaga mothio so yo data no ko very biased kwa to gatriri ira vere kamau ni ndo aitha so wakorwo ni mundu witagwo kamau urarima na gukuri kahwa kana kiri uri magari ni uthondekeirwo ni andu aguthi ku market kindu kiu nigetha ikuhe mbeca value for money is there in fact ni maraguteithia tondu mamu ndari menya na ndari menya ri chain process li tumetaga value chain ri ehana ati nigetha mami uri mire ri akona gakino na ciringi igana atweke motivated na mamu na igana ri ni athomithia mwana ake ataguthi gucaria basari reke ngwire kwanza basari ni ukombo na rio igwa ni kurahe no basari kamau that's also another sign of failure economic failure na unyiti oguo ndukubatara kuhe thamaki nie kamau you don't require to give me a fish give me the fishing rod nyonia tiga kuhe ndo mutu amuheaga ndu thamaki mutu ya gukuma nigetha na nikiona akinya MP matigenda mehererio CDF nigetha mumaina mumagocage ta mwathani haria wathie kwaraga laini heo CDF mami ndakubatara guthie kwaraga laini heo CDF mami akubatara guteithio nguko ciake itiga matubi matige kuma na huko na ciringi 10 ma cost of production ishokio thi nigetha mami yakona ciringi yake akahota guthomithia mwana wake wakone ng'ombe iria hau ni twarikia not enemy na bwana ya bottoms up bwana kama gutira makanie no gatwika president 2022 I call to address corruption ndakwira turahingiriria mai maria makuhingiririo thiku igiri that day maberia kuna so we need to address corruption mai na ikonia yes so what we need to do as I conclude this point of agriculture na mean stay to net bwana kamau thirikari icenjie policies ciayo na gucenjia policies ni kuga atire bwana kamau migunda iria egire mikari ekirirwo watho ni aria mari bunge eyo migunda tiga gucaio good thank you no kugweta horo wa judiciary yes tondu no tutugiwa mundu ni muici athathiite igoti-ini juria ndo akiri uria kio ama lawyer by training wikara kirathimi yake na ngathie Monday Tuesday Wednesday Friday uria kirekiria tutingeta mundu tari ndugiwa Kamau ni muici jaji atoigete ti jaji atoigete evidence atoigete good thank you ni kununga how atia ukugeta judiciary ni kiremithia kana ni listen to this bwana Kamau no nyite wega muno muno tuthikiriria na ndirago as an officer of the court kana mulata wa magoti na bila gukwira atiriri Kamau nigetha cioka hotano ri uhotanagwo ni uira evidence woira aria mara correct evidence from the ground ri nio ma determine kana case ni kawino kana ni karuswo if you have got weak evidence automatically determination ya igoti tondu igoti tikoragwo ground igoti tumagira uira uri urehetwo mbere ya igoti nigetha uge urio Kamau wagwa ni ire thimu ino wi na uira wakuga Kamau ni ire thimu ine ungithie kwambia kwaria uguo utauri no ate
So wambere bwana kama we require to address kindu gitagwo githomo kia our officers aria mahetwo jukumu ya gucaria enough evidence nigetha maikoro na wira mukinyaneru ri mundu ucio nangigathi gotini akohwo tucoke bwana kama ugire horo wa judiciary ndigiko ndaire bilioni 10 bwana kama ngiya bilioni 50 ucoke ho bodi ya ciringi 50 kundi guthesha Wanjiku na gukunja na mathara umuno bwana kama there must be very punitive measures cia gutekerwa andu corrupt ungithie ina uye Kamau uigago hare na kindu gitagwo lori icitagwo tanks battalion tanks ukonererio muturiro utwikaga vapor ungenyitwo na drugs nako why can't we do the same to glorify corruption Kibicho yo daumagario kare nie kekere ni support the matwine diumagario dire kwegwe ndugitwika kama uri murithi ya mukaya ta ugathiaga na gukuta gwitu nyire koneka ndario na ngari ugumania wikaga atia gwe bũrũri ugumania utigaga bũrũri ugenetie muno bwana kama na ngwiraga na ni tuko discuss na ukunje tukoga mutu ucio waku ni ukuvatana na guona ugigakinyo miaka wanda ati ria ngai yakinya gugwita ukamba go stando uri kindu etagwo kiria ugumania kabona ugumania uthukagia maundu maingi muno na njui ni uguturo ndauga uguo ndakomba gukwira ugumania utumaga kinyaria mokagira kiroko genuinely maguteithika ugathie thibitari Kamau ukaga ndawa wambe nyiti uguo wonera turagitia andu tondwa we have killed many people because of corruption mogathie thibitari Kamau ukona magutire ndawa wa heyo na nduma mbeca tondu iria ni yathukire mucere ni wathukire ngano ni yathukire kugu wathie kinya thibitari ri tondu mbeca ni ciro ria mari kuo mari iteine na ni kuya maiyaga na ndogete kuya kindu kingi kuya ni kuya a thief is a thief by all shades and color thibitari kaga ndawa muciari agakua mwana waku agakua wambe nyitwo ni kia mwalimu akaha kurihwo wega mushara tondu Florida wa Singapore I was in Singapore in 2009 nagiri kundu witagwo Santosa na Chinatown in Singapore bwana kama maheagwo mbeca magayagirwo mbeca mwisho wa mwaka marikitie maundu maria mothe makwendaga gwika guku gwitu bwana kama mwalimu ni agomaga nonaga ndagitari ni agomaga ucokera mathiaga gututhondekera mwatho bwana kama una undekereri mareagwo mishara tari o mobeirwo bũrũri uyu Oigwa mbunge arahe 1.2 million na uga ni arathie kumagara akawa riwa gapa DM waigwa ni areka atia na onge maigwa matwa muga icio ti enough muga 1.2 million is peanut then what you get paid yourself is sim wanyito oguo agekoi 1.2 million ni peanut ri then what you get paid kira Wanjiku na kana sim nyambe ngwire wa Kamau ni njiteketie mbunge ora mwega na ora hete gitio muthenya wa muthiri ni uri thia ku represent tondu wira wa mbunge ni maundu maigana ndu kimoi hena oversight representation and legislation uroleka mwatho athie mbunge wi atiriri akonta kanini kegana ni mulata wakwa muno ndu ndauga kanini kegana mulata wakwa na abugo wa ngoji ni aratakwa othomati ndaga kunjita ndeithia ndu wao tondu maonaga ta ndathi thina wa leaders yitu na ngugira thini wa Inoro TV thina wa leaders yitu ndakwira unjite kama unjuke nguteithie na meciria ona ndore competition ngwaria nao kono renda kiria ni ngumera so twali horo wa thina wa corruption farafara citu kama uta nikwenda uthie kundu kumwe ndirathie ngaigua kia muno farafara kama uni totally inaccessible wonage mundu arakuwa mwiri wa mundu ukuite na kindu gitagwo mugongo na stretcher tondu mbeca ni ciarirwo either MP kana governor kana ikirio ni mundu itagwo MCA kana uyo giakiria corruption tuthi handu hangi wa mbere ni cambithagia bũrũri witu muno national shame ta imagine tugithie gucaria mbeca na gukunja bwana Kamau tondu mbeca cia ricirwo ni andu metagwo Kenya Revenue Authority ni ciairwo Kamau ni nduragwo muno ngere ha VAT na ngerengwo pay njoke ngorage kinya gwitu kwa mami thitima mami ndari ta mami arakuire atari thitima Adam telling mami arakuire atari thitima Kamau it is very very sad tokyo nduri ogi corruption dikona wira Kibicho understand this this one touches my low nerve Kamau die dad ko wira na tiete wira ni wira ndathurite no to rutire mundu njui na ni ndina mbeca kwa kana ndingeheo wira I can't be given a job na githomo gitangathi gwitumira kundu gwitagwo Lang'ata cemetery ciana citu iri micika wa because of corruption tondu akwa ni wandikitwo ri CEO wa company ugira kandu aria nepotism and favoritism corruption is terrible Kamau itwagithagia kinya gitio wathi andu uri Kenya bũrũri ya corrupt what it's a national shame corruption gwere bwana Kamau itumite iganda imwe igire guku corruption iganda imwe kama igire guku igandika ciana citu itingireho haya ni wagweta corruption muno na wamegwatani na atongoria yes Wanjiku kana mwananchi ena itemi ririko we kuhurana nayo na bengurie Kamau Wanjiku ri ndari na hinya he is not empowered tugaga no twina kindu gitagwo recall clause thini wa constitution no ne ndigana mari mitwe miega umuthi Kamau macemanagia mageta makwara ke tu recall Kamau tondu wa weka maundu moru
twendaga tuigua Kamau ari na scandal Kamau ni araire mbeca milioni 700 handu na maruga magititoka kuhe kura so ona Wanjiku nyambe ngwire they are partakers they are accomplices in corruption no wada wana githugu kiwatho tugane na accomplice to ri Kamau kwa Kang'ethe aikoro Kibicho nguthi ni ndiko magatheti ni yiteri njoke ndimwitie kura muhe kura ri aren't you part and parcel of corruption mwarega guthura muta Kamau niki tauni ndigithii ndarugamire Nyeri Kamau 2007 na ndaigire githoma message yakwa marire mbeca ciothe kinya policy ya Wangari wakwa ya githomo education na matiahire kura na tiuri mundu ari naguo kiongo no to ndie na mbeca uthie ngihakanaga na guku na ndire mbeca ri handu you see ndire mbeca ko kiruga ndiagitumerire niki ati no nginyo cina jama ke no ndukanyaga kwa kare kanini ri na ndikwenda gutangatha ni cigana ratumerire ri tondu wako ciari ngirigana rimwe ni cingekite undu ungi gwakwa ri you see kiongo ndai na kiega Kamau tondu mutu wakwa nduri wathuka no ni ndiaheirwo kura Kamau maheirwo na maindira kuhe wanaga andu aitu a Kenya oria kiuria kia bata muno ni kio ngwendaga Kamau are Kenyans is Wanjiku part of the corruption system he is how na ndakana nege na gutire dawa aiko ekirire muicio kimenyaga ni muicio expect yageke atia he will still go and steal from the public coffers so you have a role to play uri Wanjiku o make sure mundu rekera thiini wa gitikiu kia bunge kana kiu kia MCA taun turathi githura 2022 andu a Kenya makao mahana refi ni kuona ore ngoma igo ikorereva kama kinaga andu matawe namwe matakomba kwiuria mundu ni mundu uriku ekire bururi undu uriku tondu kama undu ngejigwithio ri gitiini kiu gikio twitaga guku ure muone ku manage guku kuri ohetwo wira guku yo media ucoke uketwo ni gutumanage na guku nja ndo ngitukuria te kama ni ohetwo budget ya bilioni 10 ure ndungihota gucambia kiungano kirio ri na ni njuri mundu mugi muno ndungihota ungiigwa riko ni togire muno ri ni kuma mundu umaga ogeigwa riko ne togire muno ri naigwe firifiri ne kororire ri ndore muohe ndore kabiti so what I'm saying is this ndogioka kujamberia institution ire ya dena ugene ju no rikuo na ndogioka kujira ni ugeka na ndikuwa ndore ndureka kaya taria Jesu akoka wekera mathagu ne thakana uge na uge mugeni do what you can now nigetha ndu makuprove so corruption is bad Kamau judiciary rute wira wayo few now we have no shortage of good lawyers in Kenya we have got more than 15,000 lawyers advocates of the high court aya good ndena tuikirie no mbere yo andu marajira ni rachira wega faida na hadhara cia economic model kindu giothe gikagwo the ni pros and cons advantages and disadvantages nigetha undu ugatwika ni gukinyanira tambe tukihorwa trickle na ngukwira kama from what we call a scholarly point of view atugwa rikore gitoga mundu umeja rikore gitoga umaja ndakururira hau riu twerekere ni gatinki uri ku urauga ndakanyita uri urauga ndakanya ndwanyita uri ndurauga kuga faida na hadhara those models twambe tuke kindu gitagwo trickle down ni kuma na guku utonga na guku ri na niambia ukwira thirikari bottom up ni thirikari yambire kurehe na unyiti oguo mutikaheyo theory ngeje there is no new theory guti twinta kanitha wa idi gutire watho mweru okete okoima iguru mukwirwo tigo ria mwerirwo tene uti unungi Kamau believe it's about semantics tiro ndo mweru roka nguko koherethe warauga mwandiki wa ibuku koherethu akonitho makoherethu rekyo Sulaimani ati gutiro there is nothing new under the sun munebo ukamwa tondu Kamau muthe no ngihakwa rangi wa white muthe kana wa bullish ri DNA yaku no Kamau so faida na hadhara trickle down ni kugatire Kamau trickle down utonga nigetha ume hari iguru uke na guku thiri ni ubatara kindu gitagwo critical supervision na bakunyita ndio kuhuria muno kufatira uyigerereki Kamau no muriki uri iguru muno ikiuma na guku thi nigetha itikage na subsidiary avenues mahoro tutira twakuri ikiuma kore igioka ri niko kwa pia igotuma either bottom up kana ile kuo kana vertical whether it is vertical economic model whether it is horizontal economic ile mo gutuma it's nonsense igira guthomithia pira cia so another disadvantage ya trickle down effect ni atiriri andu ya mena guku iguru rimwe na guku rugongo ri ni magaga kumenya mathina ma uyu na guku thi muno to cia mbiri na guku iguru muno na nikio thirikari ya mugathe na njokerie maitu itu his excellency the first lady wa bũrũri ũyũ nyina Uhuru Muigai Kenyatta mama ngena niguo tuheja beno itu imenyagwo yariria yakua ni ngoka hau no mwage kumenya president witu na taruga mahinda maya na nikaro kitina kindu etagwo 1 shilling one man one vote one shilling na andu kinyare mahalagia uthio miruru kwa tuingihite matingiona to ni atururumie mahana kindu gitaga gitaraga ni kabuku gake na gitaraga kaba guturumirio ekabagia gitinga sijuga taraira na iko kukomeria gitaraga giki
ndauga no nginya tugetha kindu gitagwo efficient monitoring ya trickle down na kwa faidwo subsidiary avenues tondu wa kindu gitagwo leakages. The second disadvantage ni atiriri ni ati mundu uri ha rugongo ri nigetha akamenya mathina ma mundu na guku ruthiri wage kumenya. The third one ni atiriri bureaucracies guthomithia ngudia ni philosophy ya mitaratara miingi mugigakinya kaheyo karwa gaka ka license gakora biashara uikaririo uingire wabici ino uthie no mwacoka mwekererwo marenga maingi na no marenga mothe no igoti thomithagia business law and taxation thomithagia onyite go university that's one of business law and taxation yo ni thomithagia kesho agathomithia startup sales and negotiations nego kurehera mundu. So what will happen to bottom up kidogo gishoka kama norege bottom up ni kuga atiriri the normal wa bottom up ni atiriri ni mo identify te mathina ma andũ aya othe mukamenya uria mukumeka ni mohotire ku relate information ya sensors ino irekirwo na mathina ma andũ aya nigetha mukamba kumenya atiriri muga ndingi ku health care is an issue ni problem iri kumula address ni andũ ari kwa mena guku thi maguteithia muthingi wa bottom up nigetha wakinyaniria kioneki kiao na guku rugongo no andũ ari corrupt the same corrupt officers the same people who are wired to be thieves, whose neurocircuitry system are actually thieving model ni kugatire bwana kama ni andu amonaga ciene makambia kuinaina na aria meciragia ati no magatura thi no makarigia thi no gutira makanire indo cigana kama andu mahana uguo monaga indo ciene kio turaga thi riku akajia gucimereria aiko kinya cia covid ni irarirwo kiigua andu ni marakua kama bilioni 7.8 ri nete ngiko batara kwirwo economic model ni gethe rute wira kiria turabatara gwika kama ni ku empower devolution nothing else empower devolution nege na maundu meri kama nigetha njuge cigo ngoda kuga cia bata muno tabandike kiyo iki to empower devolution na tugie na accountability and trust RNC neto ka haricio reke twabe tuhumuke twina Dr. Paul Kibicho no kurehero gatufia kau urenda na ne mutarani wa maundu ma mbeca no twina kengeithi nyingi mundu ndona ukigeithio MCA Bai wa Kabathi MC Charles Mwagi wa kureishaga Kiwan ne akugeithia Charles wa Rahoka ne akugeithia muthuri ugwitwo Gabriel Ithombe ari okuria Daragwa ne akugeithia Professor Derwa JK Yot ne akugeithia na Sabi wa na mundu ugwitwo Simo wa Jogo othe marauga ni uracira wega ni marona uria uroiga ni tha igire cia rucine turacokereria titago kukumagwo ni twacoka mitambo-ini na thengi muno twina ndagitari Paul Kibicho he mundu tagwa wakiri macharia ekuri ari muru aruga atiriri kama ugetheria Kibicho I agree no aruga we need to strengthen devolution promote accountability and transparency fight corruption but also build the capacity of the county government to manage resources riwa haku strengthen kana ku empower devolution na accountability na transparency tatetirithia hau makiria nikikiredwo gikike na nikigitarendwo gikike ni ukenda kaingisha mwisho juu ya giko story natuma message na 540 wacokia kiruke hau kegwire bwana kama u twabe tweherie kindu gitagwo nepotism and favoritism thine wa kwandika andu twandike andu because of their competencies not gutwika neighbor cianyu na girlfriends na boyfriends. Number 2, every coin must be accounted for. Taudira thomire county itakugweta na guku mwena wa Nyanza andu matwa MC matwa mali ya gucera maika benchmarking tangi maumita guku itwa ya guku mathi maka benchmarking ngombe cia gegari na kigari mokete ku benchmark guku gwitu wastage of resources. So accountability kuatire bwana kama mundu wa negerwo mbeca cia na to ni gwikagwo kindu gitagwo audit ni Kenya National Audit Office kwa Mr. Nelson Kimani kama utawira na mundu tagwo Nesmans wa iguru ri mweka audit mwana mbeca ni cia irwo ri mwatwira the information is useless until it is put into use. So likewise I control kama governor kama county 48 ni 8 million igere kana million 30 ri gutire fatara kumuiga kwa bilio kidu they must execute expeditiously that particular element yake sio shiro sho gatwarwo metuke very fast not yet kudire oradirwe kwa tawo oigwa yate kwa shiro shira wa governor rire umire governor ine na twa ayagathiaga na mbere na kuya once you have been accused na wekwo kindu itagwo due process yako naonekana yete ri wakuti mucie gwakuti kareni wakuti ne committee na ndukaheo iratu ukinyage thi uguo na wi mwoguo haya the second thing no ginya kinya the national government ri ikenda
ndĩrenda rĩmwe wikia maitho as the big brother kuona priorities cia county governments ireka, because Kenya is one. Yes, we have got 47 governments, 48 for that matter, because the president is there with the national government, but the national government is the big brother. So tukaikia maitho tukabakurite maundu maya marekwo ri, is that what the people of that county dicio mara deserve? Kwa gutwa kugiaga na ng'aragu ri twakite water pans cigana tondu gutwa twinaga ng'aragu twigana ndakoro gutwa rogirwo na murogia gikua ni get irritated completely kama u twinaga ng'aragu tugana githungu systemic mwaka ni gukaga ng'aragu niki mureka undu ucio so ako governor wana gukucamburu ri tugutwa tu mundu netegereirio kinyari na old food program iyo ukaga na food agriculture organization tutwe tumaheaga indo marende na kutia toguo kwina governor niguo kwanza mairwo mbeca iria nyingi muno taturukana na turukana amwe niwe maroka wa kanyumba guku Nairobi na mbeca cia kuiya, believe me nyumba imwe na guku igikunuka kari goke higo jeso atu higuri de la rumeshie. So what I'm saying here is this, Kamau, governors here mari thini wa county governments, they should be held to account. Mundu anegerwo bilioni nyanya big brother na ni weta kwa Kenya National Audit on behalf of the government na gaikia maitho akamenya atiriri are these the priorities? Yes, machoke county governments. In fact ekegwire na thirikari no nene tige kunegerete county government nyodo mokageta ciana ona nyogine gimaka Kamau. What resources do you have within your county and what you are doing about the resources? Utigitweka andu akirisho moka ya gutuhoya mbeca na mena tifa migunda menene muno ya majani ni mahota ku empower andu arimi wa majani macarie thoka ya thio magia na mbeca ciao thirikari tiga metangira na 5% hau no wachira hero rathimu yaku to kwa wa mbere bwana Kamau kwiroka undu tiete mwe na ndona Benjamin mutungatiri Benjamin na tawa kwa bwana ino thimu tweteci cia ni password ona ti password ni mumwe boy no ta opo R10 sio ni wika miaka 3 no wageithio ni mundu tagwo Mr Peter wawe ni niba yakwa kwa to man no wa PCA no wageithio Mr Kamunya wa Kamuru ni akugeithia Mr Beatrice Muthoni mulaguri ni mutarani akugeithia Grace wa Gakin deputy principal wa Muthoni Girls ni akugeithia madam itagwo Jane Mathenge wa no huraga thuti cindigetie kuria Nyeri etagwo Radiant etagwo Jane Mathenge da onywe idia ekona kirime baiti ku tuke mundu etagwo wageithio ni mundu ungetagwo Gerard wa PCMF kona ke magoti maria matune na baadhi hana ni detai ati cia ko ni kugura tugura kanitha-ini wageithio ni Anthony Maina wa Githiji wageithio ni Reverend Benjamin Njuguna wa Kayore na wageithio ni mundu etagwo Dagitari Higa thondekagira andu kuria gwetagwo Shaka ungekora na kahomothie ku nya gukunyunya na guthecana gukunyamba cia thirikari wageithio ni madam etagwo DCC Lucy Maina kwa district county commissioner kuria Nyeri na akugeithia muno wageithio ni my sister Midi Kibs na Patrick Kimani na Kimani Nelson na andu agenge. Asante, thank you na wageithio sorry ni muthuri arucire mwanake wake through COVID etagwo Mr Bogo arucire mwanake wake wa miaka 42 etagwo Mr Jona ari mai neiba mucine wa hura kabisa cia kwa ndi mwanake muno ndamutumira rabi ciakwa na makigwe merenga wageyekete kwenda gwake pole sana kali ro rathikiro ro kipia ucio twambe weyobereria mwanake that was my neighbor gesha ikwenda cirio kia Dogoro Forest haya ile niwe wa hura kabisa ndi mwanake muno wa 1980s wedo akiri muciare 1980s naku na matohura kabisa. Haya ni ndionete mohoro ucio wa mwanake ucio Bogo ucio rathikagwo ku architect architect he was an architect. Haya ndirero haha atiriri kiria gitumaga ungumania wage guthira nikagwira niki gitumaga ndagikwira Kamau na niguo turahoya wira ni njuga Kamau ndandikwo gwa thirikari ukenda kumenya andu a Kenya ni merete kungumania na tukaukirira ri gwatuika gwika lifestyle audit ri ni ambaga kunegena manegenaga niki aikondu yete tukana githungu the guilty are always afraid ne kure watho wa lifestyle audit yes it's what we call where the declaration forms ne watho ekagwira watho tutirabatara by the na gwika maundu maingi magatifa ni ko follow the law the existing law to the letter ogu cia maregaga niki meko lifestyle audit because they are corrupt ni kuhoria kiuria kina nja niki Kamau uroria no ni ngombe nikiro no na mukamo na nyondo inya na tindu ndio wira kuria wathi mongo mate kwenda it is purely because bwana Kamau they are corrupt either tauni muda yukajuria kiria gothe nakio Kamau I account to every coin twarega gwika uguo niki wena nyumba 10 na iyo thina mucara waku ni 200 kwa na ndira ruo waku nyumba ndutwire kuria nyumba na njira thirikari andu aya meta asset recovery na matiga guthie kahora matiga guthie na speed ya mugithi wa 1902 mathi na SGR ongerire speed. Anybody who has been found corrupt bwana Kamau property yake no ginye twike sized na that is not enough he should be behind the bus no thuthuragia mundu negetha gukero mundu cio ne corrupt office of the director of public prosecutions ODPP wachieko miaka yothe and this what I'm saying jugire bwana Kamau aria mandikitwo no ginya makorwo makinyite ikero cia kuruta wira ucio tondu aria maratufiro thiini wa judicial system ti judges for information it is not the judges it is not the magistrates ni aria mari thiini wa chain na process ni ya kurehe wira thiini wa igoti
na process ya kureho ira kama ureke ngwire ri kuri maundu maingi muno mekagwo thiini wa kwenda gutecira ungiuka unengere ciringi 10,000 na ngwire ne nguragite mundu no menyo uri kana ciro wakwa ni ugaruragwo tondu jaji aririra ina evidence irehetwo igoti-ini so corruption is ngwirie gutigi nduri thoni na unyite ati kama ujikite gathutite gakorora tondu ni twakwa gutiga kukoe ati kama ona ndina gathutite gaka kamuhiriga uyu handu ngwire ndakaurire ngiri 20 kana 50 oje na Kibicho mucara waku ni ngiri 5 ri ni wasakoro ire runie kwa ori nsako kana ora fundi 40 kwa Mr. Madeji kana gakari kara Kibicho re DDA kana ne kuri warire kana ne inua ino ya gukugwito inua kwa royal media bese ciraumire no thirikari tudikinyagira hau and that is where the failure begins. Okay, the government has failed us, Mr. Kamau. Na gugu gimenyaga in full cognizance of the fact that I'm being watched all over the world. The government must now no gida tume haria turi. Thirikari igakinya to the last haria mwisho ini Kamau. Nigetha akoro Kamau uri corrupt. Aya, riu hedi ereko guo ri. Ikahurwo ati ni siasa ereka. Ne kuhurera hura mundu ge siasa. Kamau nikio yakuroke. Tekegwire. Na even twaguririo rimu muno. Twa purchase rimu muno thini wa shelves. Actually we have become fools. Na nyonaga mundu waita mathigi agathi kuga ati ni mubunge witu anga ni arahurwo ni uteti akiyo ni akureheire mbeca atwarire muka wake mbeca icio. So the best thing that we need to do we sip up our mouths, we let the institutions do their work. Wako kama uno anyisho na corruption tukua na royal media juru, it is you as an individual who is corrupt, not royal media. So if you steal funds from royal media, the law should hold you account to account as Mr. Kamau Kang'ethe, not you royal media juru. Royal media is perfect, the government is good, but the people working with under it, they are corrupt. Now mama tukaimatukira some demigods. They have become some demigods. Demigods ni kugate. This is the problem with the people in government. They have become some demigods. They are untouchable. Matukira high voltage wires. Matigehuteka. Kuteka high voltage for law should be applied across the board. A thief is a thief. Wa gokotola wale jirenya unaikuru. Within 3 days, justice was properly expected. Yeah, muishi ni muishi respective. Haya, ndero ndirashira ga Kibicho. Ni ndiraigura ati kwena I think adu milioni 3 milioni nyamata kona mawira Kenya. Undu cio ni gwikira gakia. Kama yakonge kwa ati adu mawira maingi adu manyihe. Kama uni jigua Kenya begwira. We can create jobs kama we have a lot of money. If you look at what no togocio tweta bũrũri wa. Kama what are you saying? Nani gutumira cio? Ni kuria ndeke gucokerie. Ira kwa ni kuri cio. Na nduhetetio so far on na Kamau ni kuratwika bũrũri ũyũ witũ wa Kenya kũraiywo billions of shillings per day. Ndaigwira na igire 2 billion shillings per day. Bũrũri ũyũ witũ wa Kenya ni kuikaine, it is on record and can also be put on record, besha billions ihithitwo na huko New Jersey. Here individuals, some of them who are known, who use pseudonyms PSEUDO pseudonyms cia kwihitha no besha icio cimite bũrũri ũrĩkũ. Kenya is very rich. Guti mwana witu ngikauma Kenya athi Saudi Arabia gucaria wira ake hura wore mekagwo kana guthie na guko Qatar kana kuria kungi. We have a lot of money. What do we require, Mr. Kamau? Yes. Jugwire tu gucoka thini ore president witu ekire devolution. Mugawa na mutahi wakwa wa Nyerere identify wa mbere me Kenya mwitagwo profiling ya ciana citu. How many students within Nyeri county have done IT? 1,000 people. What can't we create our own Silicon Valley within Nyeri? Can't we create our own Silicon Valley within Nyeri? And I should make it IT within Nyeri county. More can ideas, more than Kimathi University. I salute Professor Kioni. No kundu kwa sebero kinya thimu na maundu magi. Why can't the governor mahadwa bese chia kuyo makendeka gadwa necessary na guthia na ngari 10 makiraga tamani meyo twendire na tina uru kama uri mwandikaga andu twendi makurangagire kauri na meyo igana na mwathani ono ngithigire watia mwathani angikubatara kama okay ore towe. What I'm saying is this: we governors, including Kenya Ju, is my good friend. Now Dr. Alfred Mutua Machakos, identify the key resources, what you have within your county government. How many job opportunities do we have within the county government? How many can we create to get a million within this particular enterprise? They get the card now the trickle down effect they create the economy bottoms up, not trickle down economy, because that is still, let me tell you, a matter of semantics. What you need to ask yourself, ICD, how many can we be able to absorb? Kure county na demand ya ECD matali na utanituma matuhea gebesha isho twade kiado itu. You know, you exchange. Counties are not, they are not in competition.
they should complement each other. Wako ni county ya Nyandarua waru ri mwina waru nyingi muno waru andu anyire ni mari waru aiko matiriri mutikigana trade within intercounty economic blocks. Yes, taru Kirinyaga kwe mucere kuria Mwea nyire mutire niki nyire muri mugiruta biashara na andu this is it mune aya na mugie na policies andu amandikitwo mari MCA tiguthi guturaga uhoro wake kana ki the business of MCA tigutura tugathura 2022 that is not their business na Kenya bego makie kama tondu ni de muthomi I'm a scholar not by accident not by default not by accident ni gwireo kama me ate wera MCA wera otigutura no ugathura 2022 ona makwaku ukena gukutwe mwayo wake ni ni account mehemeshi yake ate no ugathura 2022. What happens is this, Mr. Kamau, na unyite ciugo ici, out of 100 MPs aria marikuo mothe only about 19% will go back, and most likely from Nyanza and Western. The rest will be political casualties. Mutikama kina muno andu macana nticio ngano nyingi muno kana kuria marathi ukajajo ndukajajo na kuria uthiite weka campaign ukajajo no derivate ke kuria andu aria wa represent re wako ndu wekire with the resources that you got had 560 million shillings 0.5 of a B Kamau ako ndu wekire na mbeca icio Kamau murango ni ugwetereire and believe me uyu tu waji kuria wa 19 otu waji kwa homo habilis homo sapiens na homo erectus kana Kenya pithecus uno waji ku bright Kamau ni ukolagio ciuria there will be a conversation no wajikuyu uri nitugire onake ni accomplice is an accomplice with corruption yes. Na muhoyo wake tondu ni ahoyaga muno wajiku kwa sana na wanaguo no kagenia muno thina wa wajiku witu niguo gwithie Kamau ni riri undu muhuthu muno mahego magana meri magatururirwo ukarigwo ekira mundu akumanage finances cia 4-5 years ucoke wa magana meri umuine kana ureherwo chuka niguo ntagurikagira rithuti sadio urimu Kamau ndikingwire wajiko witu ni agena ugi na thegio ni Inoro TV wakinya hingo ya githura no tiga kuria magana meri na tonginya uthio magire uhanage tawagoro na ciringi magana meri ona ndungiona mwata so the best thing that you can do ikira mundu the right person for that job okia gwiciririe mwana wake waku agakutira wira ku wajurie kiuria kia wira watu majigwo mwiretu wakwa ari muci with a degree from Daystar University electronic mass communication you can now kill a message na ari muci atari wira even ari muthomu uguo na higo director wa university na higo DCO hapa Noma Consulting Company na de bũrũri uri na andũ moe githomo niki so andũ mahegitio githomo edio na ndirarire thini wanyire thungu makore mathiko maitho Anthony Maina wa Githĩnji ndiraugo kama una ni gucokera ciugo ici na nyambe ngwire undu the problem in Kenya is leadership. Leadership is a problem. Corruption is a big animal, the big elephant in the house. Na joka ngwire kindu gitagwo mweendo utari maguru githomo ni kiheo gitio Kamau mundu uthomete ni aheo wira aria matagata kwandikika ri njokerie Uhuru Muigai wa Kenyatta ngatho na Kamau unyite haha tifet isi metaga polytechnics thirikari invested colossal amount of money uri uthome guthondeka mai Kamau reke ngwire Kenya kurakumia kwa muthenya we don't have enough plumbers electricians Uhuru Kenyatta atwarite kindu gitagwo economy machinani every ogithie gwito gitathini kwina polytechnic ugithie Nyeri kwina Nyeri National Polytechnic andu mathomithio arts and courses tutige guthia kugira mucaino kia twarithagie matinga guku tutige wetagirira tuthi PQ magecaina tutige wetagirira kibiriti kiuma gecaina Kamau so the way to empower people wari horo wa wira ni governors maumeite icio ciao by the way they are not masters they are servants you matwikire demigods kuona governor nitagita kuona Jesu Kristo mulwa Ngai I'm telling you that ko utamuthomi I have sought appointment with no later kwenda kumame kuona ni governor uri kurenda kuona nda kuona governor muriithi ngwira wa Laikipia kuria mami ya tuthikite mami na baba die ndamuona I have sought appointments with him for 5 times governor mutahika higa Google in national TV anja kana thure tondu by the way go kirime okay official doctor with no grass gogos ndido na mutahika higa kuma atwi ndemu say I have written to him 10 times demuone ndare appointment governor kahiga Dr. Alfred Mutua dakala one of his people took act kido itawo gold nikire haria witagwo haria hetagwo ole serenity akitaga I have never met him aturaga haga excuses governor Alfred Mutua I called Professor Shepkuo ne wakirisho de muone I did not see him niyo na governor down ile hakuhe ugo nake hakuine governor Sonko out of all those governors I have never met meshire gidadi kuma hoya iti governors matwikire demigods kuona governor ntaonete Jesu Kristo na maitho na nie de muthomi na nie ndirathi kumera mahechiringi 500 cia mugate me I don't go for handouts from them gaini ahete meciria maguthondekera family yakwa mbeca ndimenyaga meciria niki twathi wika nao no gwakinya kura ni makenda ndimuhe kura I have the influence as a scholar kuo bwana kama governors matwike they must be accessible nitole forum Nyeri etagwo Nyeri PhD scholars forum kwa kinya professor gita uyu wa university akora kia makora wa remember na professor vice chancellor wa KU I'm the organizing secretary for information
tungiona tukwenda tugetina kindu gitagwo semantic gitagwo thematic areas tugoka na uhoro wa githomo uhoro wa agriculture uhoro wa ki the governor has never graced our occasion kuona governor ntakuona ndagutumia kwa ngiri haya ugo horo Kibicho jokie ngatho cia mwanya ni twakuigwa ni mwajigwa jokie ngatho cia mwanya bwana kama kwanza kuriwe ngatho cia mwanya nyingi muno na nijigwa the extremely humbled bwana kama na from the deepest point of my heart na jokeri Inoro TV ngatho cia mwanya na joke kama ugitiri hagwire ciugo ici we wa bata mwe na githiji na rage mukoragwo nao ni muteithitie rurire ritu muno na mundu ngenda ukimenya maundu macio mothe ma economic model na YouTube yakwa Dr. Paul Kibicho ongerutha no hena namba yakwa kama meheane thank you muno mundu ngenda kunjeriria oketwa tucire horo wa uigithia wa mbeca na kumenya maundu maingi no ahure na beno na ikunyitwo ni mundu witagwo Mary Jogu 0713 53465 0713 53465 parting shot Kenyans organize now or agonize later Kenyans organize now or agonize later. Thank you muno Dr. Paul Kibicho QBE qualified by experience ogone gwo Kibicho aragia kuheana ndeto ta uria citari njoro kwa githiji ni araingira gutuhe cia mathako ma Olympics na egukorwo na mundu wetagwo Mutweri Mutuota ni njitagwo kama wa Kang'ethe na kindu guire mehe